Taj Hamdin unuk kao ministar inostranih poslova je dao javnu izjavu za politiku, ja imam taj članak, gde kaže Srbija se neće mešati u sukob između kapetana Dragana i Hrvatske. To nema veze sa Srbijom. Za mene je to veleizdajnički čin. Na svakom jeziku, a zašto je veleizdajnički čin? Prvo, njegova dužnost kao ministra Srbije da brani srpskog državljanina, on je apsolutno znao da protiv mene ne postoji niti jedan jedini proverljiv dokaz. On je to znao jer ga nije video, nikomu nikada nije pokazao ni jedan proverljiv dokaz. Iako je to znao, taj izdajnik Srbije i Srba i mene naravno, je dao izjavu da se Srbija neće mešati i da to nema veze sa Srbijom. Između redova, on je u stvari nije između redova, to je jasno decidirano rekao ustašama, vi možete slobodno da hapsite sve Srbe, čak i kapetana Dragana, ne zaboravite kapetan Dragan, ja prosto što govorim u trećom licu, ali tada sam ja bio jedan od najpopularnijih ljudi nacije. Znači čak i njega, iako protiv njega nemate ni jedan proverljiv, ja kao ministar Srbije, Vuk Jeremić, Hamdin unuk, vama dajem zeleno svetlo da smete da hapsite svakog Srbina bez i jednog proverljivog dokaza. To je apsolutno isto što i Srbija se neće mešati u sukobu, jer sukob je bio oko hapšenja bez jednog dokaza. Znači on je izdajnik, najniži onaj izdajnik koji može da bude. To je dokumentovano i čudo je, ja sam iznenađen, ili je lud ili je hrabar, da on se usuđuje da živi i dan danas blizu nekog Srbina.